Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob yeng jongpi. Kedon Bosco Media Network hanega kenti kelapin bena dari jenis ngau sarong ban beteng biang hakawat ke balai ya garan sani koprai belai kerteng ke surgun ut ayam lai. Kediga jing temu kelong ban pin kubor ginang rawai ke ba angnut ban pin iya la ka jong kasam ban yo ka jing itho ba ban kir shikirin sani koprai jong geribat ke perthai. News editor jong Kedon Bosco Media Network uba OL Marbanyang ringkat ke jing sendan lang jung senior journalist uba Martin Nongklau bagi news anchor kagong Abigail Carmen Lim hak jing keran bekala pathai kubor Hashilong Press Club hak khandai tri kunna pra aljar posau clear thu ba hak keran sane koprai Kedon Bosco Media Network kelapin up lupa deka kusna ke bokot shilak tingka bagi nang job kenyo lat ban mi khaman ya ke jella hak keran sane kop paunam hak lengkri India pachabari jonggri India. Kami program ini keren tak kelihatan lagi belum ada kali season 3, season 1, season 2 belum kita job itu kata apa kita job kita yo ban late ban nikmat ban job nak kau ini sebenarnya vendor pembawa itu yang nikmat cepat England waktu ada Ellery di Kakungor di Lawan Panjimata di Gulf Amerika. Jadi kini dia ke season 3 kini kena kesap ketong kata kensai kata kita musuh pergi dalam kata jadi penikmat Jepang. Bahkan kita Bosco Media Network kadang kawin di channel kaba playlist dari sama pada sejam kita dulu di nomikai ini dibandingkan dia di haki dia di dua ayat di kami di kedua di interaksi dalam bah ikat pada dia berpriang kali kubur apa dan sedang kami sul kedua season 3 nado kesal tadi no pra berkat kuda bulan Januari jadi kalau minta ketika enrollment kejeng room kini competitors kadang play dengan perlawan air kan nomor kita yang kesinta dari dikini tiba wilayah tiba asin tiba dek berkedek sekolah bala dikini tiba kejengnya tur tu kini kena sama jami naduk hybrid aduk sama lu sama rambar kan jujur di kini tiba kini kejengnya kundengi kejengnya kopni kan dong keba job kablela leti sama ini banyak terus sebagai parking pun bayar juga jela juga di Brokowe pak jadi Brokowe dan sian Kedon Bosco Media Network buat youth center kita menangkap kita menang ikan batu step dance kebetulan sudah sian apa like dua kita job kita pun but kita yo first prize ni kita yo kerja second prize sama-sama aja, third prize sama-sama aja. Dengan longgar jadi kau subsidi untuk kata-kata, hakba kita kita kepan yang terus kemudian itu, dan yang organize ini program kita kisah berman. Kepang nak kita kena semua, tinggi cukup long ya. Ke surken ut ke bala pelong haksi ke dari kong house yang aku cara aku wei nak benta ki have ki barit bat limba ke jinjong jong ke tu ke program hotusnya di kelas sedang pada ban pelong shat dengan program ter hadu minta di kini ke kerensan kelong ke ba koridor bat kamtam nak benta ki have ki barit bat ki samlan mar ki do ban pli kilat kilimti nak benta jong ki ban beni kisah ki pom but hakani ka rinsan ru haka last day haka final competition niju air ka kusnam nak benta kisama ki ba lawan ra bun ki aka ki ba la trishtam nak benta ki imang salam but house name arhajar aku i samlawan ridap in room kumanite bi long i actress mo di la yo ikan kusnam kum youth miglai youth global icon joka
jongka jelajuni nak yang ke Don Bosco Media Network but hostem arajar apulai bila yo di sana dapale te ni get pocket yang ni kiru ba kinang le bahasa kemat but ye kiwe ki para samaru kunju bagin ye mi kemat ban train ha ke emang salam ha ke benda ha ke sak pom bagin nang kiu shu sak pom entang bagin kiu ha ke jelah andre ha ke ri berok kawe te kanyi ke surken ot season 3 ke benda ya kabai registration kade shi hajar tin kamarwe but kitu ki bakwa ban register ne ban ban shimenda ha kini kichin pot kila ban shimenda form na pot Don Bosco Youth Center ni la kidon kichin kili kiba ban tip kampanya kila ban kili na director jongka Don Bosco Media Network itai di Father Michael Makri te ikapa ikiba kende ban pot ta po ye ni ta ji ko Bosco ne kino yiru sa ni pare se ni shim lesi ke shim ne kabu ba kani ka sa ka ba Don Bosco Media Network ka kano om tang berpawe ka sa tugi ni ka pasaru banang te shu ya ka ban bicara shu ya sa pikidan te lesi ya ka kitu ko apa shim ta lesi ki ba pa te khamriya la benda yang ini kita kenika lapan pa email kenika makri@sdb@gmail.com dan kita lapan phone number 8190111043. Takoi mikwa pagkamao ni ba akani karasan sulkon nimjudan ka price pun pedong kembalong kiwi ji ko pun pon pa an balai. Akani ji ko ba tek kan way nongjo. Kaba akani ka ji ko pesliya ba kenika kita resal ko wai pa he patai ko ka the voice global kaba mujuda di sekian kita jing ko ram tek to wai ucap ba ta wa ya pusna de hakni je ko kalau ta tre ram tek to wai ucap ni ko wai pusna bi ta ni kata ucap kalau silap ka